joni ɗo so yehi ka y on eɗen mari ya, yi, yo e ye. Y on ko yilti e ko happanta goɗɗum koko happanta goɗɗum koko darnata goɗɗum koko hollirta ko honto goɗɗum haɗata. joni ɗo so en ni ya, on andi toujours enen so en ni ya enata ya enne ya action no tawa nder ton. so en ni yahu andi yah on ko en fait ko diminutif yahu mais haray no joopi ka nder har feere honto haɗoyta. so en ni yaru ko a maɗɗo ndiyan ɗan normalement si ɓenna ɗan, donc a naadu ko hunduko ma ɗan frena ɗon d' abord ma ɗum naɓaɗan ka nder reedu mais no woodi ka ɗum hattata ɗum. so a inni yaltu en fait yaltu badan goɗɗo ni yalte ma ɗum yaltu, ça veut pas dire yaltu yaha nokku goode. sa iwi e nder suudu ndun tun hara yalti, donc normalement goɗɗo ni ma yaltu ko yaltu tun ka nder suudu en fait. sa yalti a feƴƴuɗa damal ngal ɗan haray ko ɗon joopa yaltu ko ɗon haaɗi. si goɗɗo inni goɗɗum yani, ça veut dire que darike. Yani ça veut dire que darike, parce que acci yahugol. sa inni yaasi ka wawete darede, ka wawete jooɗede, ka wawete wonede. donc ya on contrairement o noon ti wawi mijorade, ya on hina en fait hina fiya déplace o firi ko ya on ko indiki kaka haɗata ɗum ko darnatama kon en fait ko ɗum o ya ɗon indiki. eɗen mari kadi wono yaaɓugol, andi yaaɓugol kadi hareɗa dari en fait ko hareɗa dari. si goɗɗo ɗa yaaɓi goɗɗum hareɗa dari hoore ɗum tigiri, a tippi hoore ɗum tigiri. eɗen mari noon karfeje bus, yaafagol, yangugol, yaadugol. joni noon so en ni yi on kañum andi yi on e a on toujours no waywasi no lutodiri en fait. yi on kañum andiɗa ya on haray no woodi koko woni e dow déplaçade ma yahude déplaçade ara ha nokkelum daro haɗa ɗum. maintenant yi on ɗum tigi yahay hay ka hani hadde ɗum yiltito waɗa wasi yiiloto, donc hino wawi yawde ha to yiltito artita ka fuɗɗorɗon to wawi kadi howtitoyde kadi waɗa comme cercle ji quoi, wawa si yirloto ma ɗum yiiloto. so enni yiɗugol si a yiɗi hara a yiɗama. hino woodi yirlagol, no woodi yiilagol. andi yiilagol wawa tum wasi ko a yahu ha arta ka iwruɗa ɗum. joni aniɗa haala yiilade, c'est à dire que ko a yahi a waɗi wa genre cercle a arti ka iwruɗa ɗum. si a inni yi'ugol hara guite maɗen hawri e goɗɗum, darɗe maɗen hawri e goɗɗum, darɗe maɗe noon arti e ma, par ce que en fait tuma nde yiyata tuma nde darɗe ma nde woni e hunde nden hara no wawa siɗa yejjiti annaw. iɗo wawi expérimentude ndarum siɗa ponci guite, si darɗe maɗe no hoore goɗɗum hara no wawi siɗa yejjiti an ka wonɗa ɗum. ko ɗum waɓe go innayi neɗɗon ka wonɗon kaka guite makko ɗe wonɗon, par ce que si tawi guite maɗe no wawi sa ndaɗa ɗo télé hara en fait darɗe maɗen vraiment c'est à dire que attention ma on hino capti télé on haray no wawi wasi ko woni e wadde binde ma ko anda, par ce que hiɗa ka nder en fait yimɓe ko ɗum woɓɓe go innayi wowo neɗɗo position makko ka guite makko kaka darɗe makko ɗe woni ɗon en fait. so enni yiitugol andi koko yiya noon ha gasi wawa si majjitike yiita, donc on idée ɗon hunde tata nde répétoto nde yaha nde ɗumanno nde arta on tigi ko ɗum woni on yiiɗon. so enni yo hara yiiɗa yahude ha yetto e hunde mais daroɗa ɗum, hara ɗum ɗon koko ça veut dire que a feƴƴata ɗon en fait haray haaɗi. ça veut dire que yo on ko waɗa e wasi tawi ko acte complet si tawi ko dans le domaine de l'action.
par exemple sa ni yoosugol si goɗɗum si ko woni yoosude ko yoosi ka hoore ka woni yoosude ɗon no jippade o jippo ila ha ka hoore ka woni yoosude ɗon une fois hewti ɗon harano humbude ɗon arano wala no yiitidirde ɗon waɗa demba ɗon haray ko ɗon haaɗi yo on wawi so tawi yahay naata e goɗɗum ka moɓodirta daro hara feƴƴata ɗon andi so tawi goɗɗum no yoosude ilay yaha moɓodira nokkugo o andi noon ka yaaɗo ɗon haray ɗayode ha ɗuggo haaɗa mais ɗon ala idée que a wawita feƴƴude ɗon ɗum tigi wata feƴƴude ɗon andi par exemple sa ni yaaɓi aray a darike ko hoore goɗɗum sa ni yoɓi andi sa yoɓi goɗɗo haray haala mayi haray haaɗi ɗon si ɓenni yoolike li on koko mais no waɗi o vidéo to mi explique kono li on koko ɗuytata ko jippinta no wawa liɓugol koko li on ka hito li on ka woni o haray ko andi koko jippoto joni yo li si tawi yo on ittama haray yoolike yoylagol ko honɗum en fait ko tawde on tigi no ko genre majjugol quoi perte de contrôle tata anda honto fewtira ko ɗum woni yoolagol ko ɗum hay goɗɗo si janggi ha feƴƴintini ɓe naw yoolike gandal joni par exemple si a fala yoɓude anda hombo yoɓata andi ara no wawa yooliɗo par ce que anda hombo hanɗa jonnude ko falɗa jonde ko si a inni a yettoto mais anda hombo wamma ko yettotoɗa ko hara ɗon kadi ɗa wembiɗa wawa yooliɗo en fait ase andi yooliɗo harayno piti no dara gauche droite o yi sa inni goɗɗum yoori ko dernier étape si feƴƴata ka yoorugol ɗon donc toujours yo on koko daroto mais hara ɗon ko de façon définitive haysi ko ɗum ɗon o action ɗon répétique ko ɗon moɓodirta en fait o andi hay so inni ko yoni andi koko wawi hara ɗum ɗon koko yoni en fait mais yoni c'est à dire idée goɗɗum par exemple a loowi goɗɗum e nder goɗɗum ha timmi ko ha to jinɗa ko donc on idée ke yahay concentre ka sorti on idée no ɗon c'est à dire que ko par exemple si a loowi goɗɗum ɗo a loowi goɗɗum maɗum a yuppi goɗɗum andi sa yuppi goɗɗum koye nder goɗɗum wonɗa wadde mais ko wonɗa yuppude kon si naati ka wona yuppede ɗon yiiti tawtidiray toon ha timma après daro feƴƴata ɗum ye on noon ye on gon kan lutodire yo ye on ça veut dire que ko hunde nde mara point d'arrêt obligatoire sa ni yettugol neɗɗo ala limite hiɗa wawi yettude sa ni yeeso ko yeeso ɗum ɗo ko yeeso an gon mais kadi ko woni yeeso an kon ko yeeso an donc ko woni yeeso ma kon hay sa yeehi ha hewtoy ka yeeso ɗon haray kadi ko yeeso ko yeeso donc ala hattode ko en fait sa ni yeeɓugol sa yeeɓi goɗɗum ala ɗon ko waɗma point d'arrêt en fait yendugol kadi ala ko waɗi point d'arrêt par ce que ɗa wawi continude yennaɗo duuɓi wulure mais toujours ko yennugol wotere ne donc ala hunde ko happi ko limiti ko darni o andi par exemple sa ni yeeɓi andi yeeɓugol hunde hollirande yimɓe ɓen mais andi sa ni yoɓi une fois goɗɗo yoɓi haare haala mayi mais yeeɓugol ngol ala limite ɗon ɗa wawi yeeɓude iɗen mari ka harfeje wono yergi yeeyi par exemple fi on yeeyi inna yeeyi par ce que andi nde yeeya a jonnay goɗɗum mais goɗɗum ngo artante on yii ɗon ko idée ko artana e ma kon yee on ko idée ko naɓata kon yii on ko idée ko tata artay e ma kon par ce que nde yeeya a jonnay goɗɗum arta e ma andi yii on ko idée ko yahata ha yettoyo arta donc y on ko idée ko rapport e ko darnata ko woni e wadde kon ko on idée ɗon woni koye banggue action woni koye banggue inde goɗɗum inde activité ainsi de suite salam